Agartala Press Clubni President Pranab Sarkarni Saktharmung Kisa Hamwi Paithago Hangraini Salo Nogo Kiphilnai Ampi Press Clubni President Ratan Kalaini Bupha Sambhu Kumar Kalai Oro Sathai Kwlaio brain stroke wngwi Belai serious wngjak Sambhu Kumar Kalaini treatment ni Barja Naharmani Agartala Press Clubni President Pranab Sarkar Kita buka Hamwi ke progression kamu lah. Laitangni 2 January ni hora asomsa brain stroke ongmani bai sakbai thangni nogonu lengai thangmani Ampi Press Clubni President Ratan Kalaini Bupha Sambhu Kumar Kalai Abon bagoi puila bona Ampi Hospital aboni yagulo rohor sangmani Agartala jibi sakham nogo sakhaimani yagulo Ampi Press Clubni President Ratan Kalaini Bupha Sambhu Kumar Kalaini Aadhar card de Ayushman card korini bagoi manliya treatment khlaitani hapangni pakhakti sakmani joto chef shop Abahakino kaham treatment manya wngwi Belai no khak hamlaijak Ampi Press Clubni President Ratan Kalai de bini nongni joto borok Paithago borokni jungjalni koktuma khanamani yagulo Khumlong Press Clubni Secretary Ranjita Pormani Didol Mumbai Agartala jibi sakham nogo thangwi sogoi kha Agartala Press Clubni President Pranab Sarkar Tripura Electronic Media Society ni Secretary Surajit Palte Khumlong Press Clubni Assistant Secretary Manusde Burma Sambhu Kumar Kalaini sakhamno tiye Agartala jibi sakhamnoni saknani rokbai kok salaimani loge Sambhu Kumar Kalaino dakti ICU shift khlainani bagoi Saktharmung harka Agartala Press Clubni President Pranab Sarkar abahikino Sambhu Kumar Kalaino treatment khlaithani nangmani joto Chubachu tei rang puisa ronani kosimung rakha Agartala Press Clubni President Pranab Sarkar abahikino Paithago Sambhu Kumar Kalaino ICU shift khlaika Agartala jibi sakhamnoni saknani rok Ayushman card korifano Ayushman Center maganang bithi borai manani bagai chef Kalai rakha Agartala Press Clubni President Pranab Sarkar aboshimia Ayushman Center maine bithi borai bo sakbai thani rangpui sabai pai rakha Pranab Sarkar Khumlong Press Clubni Saktharmung bai nangmani jorawate biar nangoi dongfro abai Chubachu manoi Agartala Press Clubni President Pranab Sarkar na hambai afarka Ampi Press Clubni President Ratan Kalai Chini Khumlong Press Club tai Chini Agartala Press Club ni Sir Pranab Sarkar na Belai no hambai maya faro tamni hinba bo ani babuno angoro 3 tarik tu mani jibi sakham nogo Belai serious brain stroke ongoi tamni hinba bo asuke babuni mungsapan document krei asuk jengjala tongmani pia ba bo khoroksa Tripura song yapano Chini Press Club ni ongoi Khumlong Press Club ni naikroma baike ano Chubachu khaike aro bepangno facility obse maya na phano bo shape kari phano bo facility mandika tai kabangma Chini Paithai tongmarok Belai khen chubakha bithi rok medicine rok doctor bai kok salai thani rok test khai thani rok x-ray khai thani rok Belai khen chubakha angamne Belai khen hambai maru Chini Sir Pranab Sarkar no Chini Tripura song yapon Chini Tripura song chuba mare bagai ang Belai khen khafurka tai Khumlong Press Club ni joto adong songno bhai nang Belai khen hambai maru anio jengjalni jorao ana asuke support khaikya tai tini hai jorao ani babu motamoti hamwi basai manka tai bo hambai maru Chini Saronjit no buano sakbai thang phai nai phaikya lai ani bhaike tong daily na update singmani rok ang Belai khen kha sangka tamonba obhai keno Tripura sa naliran nango sobalain nango Chini Press Club rogo ambaga yang Belai keno ani khafurui hambai maya faro hambai fisi rupai kulpaya asuka hambai marika tamone angsu ge jarawana ani buskang basa lai kya ambaga yang joto takugomna khabai hambai rio tai joto no abono koina musungo ani babu nok joto suriman bising tei tini asukra tei hamui sokpai kya jeng kana discharge manai nogo thangnai ang abono diayu ani babu kaham ke taisa hamui phaiteng hanai joton hambai Srauslo Sambhu Kumar Kalaino discharge sunani kok Agartala jibi sakhamnoni saknani rok nangmani jorawa abahe beremni Chubachu maine hanke bini bufana asoke phano kaham korong Nogo Kiphilnai mangla khamu hene khayok jangmani logi Khumlong Press Club ni joto adong rokno khaka hamya farka Ampi Press Club ni President Ratan Kalai
Rasa Khorang Simi Omit ni Koktum Sini Khorang.